rukugambo nirashanga muri musayija mukuru omugombora ya buhimba hamwe na mukaraba omugombora ya kiziramfumbi kandi ekyapa ekyo kishobobo kikaterwa hitakerera rukwingana hektares zigana 27 ebyapa bibiri biri mu mazina g'umunyeshengero wa Buhanguzi East Steven Aseri hamwe n'abandi babiri habari mu Charles Nyabongo hamwe na Bob Muhumuza Ombisaru bagamba nanyo ombisaru mutagenda akora hati tosagenda akora bakuhakayinora geno musiri bakuhakayina imene tugikora kurungi adiye koronja muzira birabe inyo ni mujane murambura basavye bakujane batima ibamariyo ni batimire itakere kozere kandi haruke mutapikaho kiro kinto cyakwita mu Kikuube okasanga hari itaka lipingura mu hectares 50 hatariho bantu bamanyi santi ipeko twina akakwate n'okukola ebyapa bino omu abamemba abakateba ibara lyange liroho baitu amananu genyini n'obukunsiba ekitambalo kampa empapula 10 nsaininge esikine kyehali neyange tikwawukana muno Umunyeshengero Steven Aseri omumisho ga Minisita hamwe n'abatura ayihakinebero kumugambwaho nkusaba Ministry of Lands rundi Ministry eyebyitaka esazemwe ebyapa bino abwensonga eki eibaro lyange liroho hamuna nine roho kandi ntabahayiro rukusaba okora ki bokozesa ekyapa eki abatuzudde nti buli kimu procedure yagobererwa Pega office twina amateeka getugoberera okulaba nga ekyapa ekyo tulaba engeri gye tukiddawo so that to protecting abantu baalo omurukiko oru abebembezi bahiriye fayiro zikurenga 30 ez'abatura b'ebibanja byabo byatwirwe. They have, however, been made by the Masindi Emzo. I've directed the State House Anti-Corruption Unit in connection with the RDC and the CID to carry out 10-year investigation on all the titles done by Masindi Emzo. Cancel all those titles. Kacho bile kunincharo tinja kuikiza mtu wena kwa ina sente au kwa wamani mu government azindiriza abantu baitu babulikiro abatezi baitu bakaruru ekyo tinja kikiriza. Cheri muramu town gukira kuri mu musajja mukuru. Issues of land grabbing, these issues of titling people's land should stop. Kinde kyatandikire tutandike jitwe. Ababera akaboneka bina kwa emu. Asera akayija amanyine nkuyiziro. Okwiha government erangira okujumbura kw'amajuto mu Rubunyoro entaro z'amataka n'ubwo zitandika kweyongera mu cweke eki